13. rujna 1991. hrvatski predsjednik Franjo Tuđman izdaje zapovjed o blokadi vojarni bivše JNA. Dan prije admiral Sveto Letica postaje zapovjednik Hrvatske ratne mornarice. Ratna luka Lora, u kojoj je Ankin suprug jedan od zapovjednika, pod blokadom je hrvatskih snaga. I onda je zazvonio telefon. On se javio i kaže u Božju mater. A ručak serviran, sve je bilo na stolu. On oblači košulju, hlače. Ja kažem, gdje ćeš, ajde ručaj, nešto tamo, nemaš kuvana, nemaš ništa, pojedi nešto. Kaže, napali su opet na tu djecu. Isključili vodu, struju, pucaju po Lori. Tako su mu javili. Mora ići tamo, pa rekao, ajde, ja sam mu govorila i prije, da ne ide više tamo, da je ludilo bilo. Kaže, imam djece tamo, on je to zvao djecu, stariji su mu bili koju godinu od sina, kaže, najprije ću pustiti tu djecu da idu u kući, pa neću se više vraćati u Loru. I onda zovu iz bolnice treći dan. Neki čovjek je naišao, vidio ga mrtva na kolicima. I nazva mene, ne zna ni dan danas ko je bio. Kaže, muž ti je mrtav na kolicima u vojnoj bolnici. Kapetan fregate Danilo Zjačić stradao je od snajperskog hica za vrijeme blokade Lore. Anka ostaje sama s dvoje djece. Nikad niko nazvan nije na telefon da upita treba li ti nešto. Pa čak ni moj brat mi nije 20 godina u kuću došao. A prije rata ste bili u Dobrom Moravsku? A prije rata je bilo savršeno. Poslije rata to se nije moje ime smjelo spomenuti. Kad mi je muž nastrada, moje se ime nije smjelo spomenuti. Ja sam imala osjećaj da me bilo ko ubio ili došao na vrata ili na dvorište, da mi niko za ništa odgovara. Bile su im odriješene ruke. Moga je raditi kogo šta hoće. Kogo šta hoće. I vrijeđati, dođe na dućan i neće da me usluži, ne da mi salamu, ne da mi kruh. Ja izađem i odem u drugi dućan. Uz brojne otkaze dolazilo je do isključivanja telefona, dolazilo je do upada u stanove, izbacivanja ljudi iz stanova. Novinar Pero Jurišin u Slobodnoj Dalmaciji objavio je kako je 1991. broj kaznenih djela u Splitu porastao za čak 15%. U tom periodu 1991. 1992. godine čak je 13 osoba ubijeno, od toga ostalo 8 nerazjašnjenih ubojstava. To Splitska policijska uprava nikad nije zabilježila, ni prije, ni poslije toga. Po političkom ključu od 90. do 96. u Hrvatskoj je razriješeno čak 475 sudaca. Na Općinskom sudu u Splitu od 42 suca ostalo je raditi njih 13. I onda su počele čistke. Gomila ih je razriješena, dakle nije ponovno imenovana, a kriteriji za ponovno neimenovanje bili su tipa nije rodila Hrvata, nije Hrvat, tamo netko mu je Slovenac ili otac mu je bio vojno lice i tako dalje. Tako je jedan ogroman broj vrlo kvalitetnih sudaca bio prisiljen, zapravo više nije mogao tu raditi. Sovjetka Režić početak rata dočekala je kao sutkinja Županijskog suda u Splitu. Njezina su nacionalnost i ime 90-ih postali problem, no za nju se zauzeo bivši predsjednik Vrhovnog suda Krunoslav Olujić. Koji mene uopće nije osobno poznavao, ali je čuo na Vrhovnom sudu da radim kvalitetno. Naravno, kako sam pokojnog Jove i kako se tako vodim i ovog svog neobičnog imena, bio je atak na mene, međutim on se tada zaista zdušno borio i posegao je za jednim argumentom. On mi je rekao da ga je stid što je za tim posegnuo, ali je dokazivao da je meni biološki otac Hrvat. Nisam ja nikad ne želio baviti deložacijama posebno, ja sam želio baviti Iron Maidenom. Petar Dorić u to je vrijeme izvještavao za Feral Tribune, list koji je redovito i najčešće jedini pisao o deložacijama. To je bilo ružno vrijeme, početka rata, kad nas je činilo da nas je grad, da nas je ulica jedna po jedna, da se u neku ruku da se pretvaraju u favele, jel? Imaš te nasilne deložacije, imaš cijenu droge koja je odjedanput basnoslovno niska, imaš civilnog policajca kojega je neko istukao, a to ne želiš vidjeti na ulici. To je najgora scena koju želiš vidjeti, da je neko tuče civilnog policajca ispred tebe. Tako da ne bi sad jedno što posebno praviti pametan,
Meni nije bilo drago raditi te tekstove. Bilo mi draže ići u Mostar i u Bosnu. Već 1992. godine na jednoj konferenciji za novinare zapovjednik Hrvatske ratne mornarice Sveto Letica u siječnju 1992. godine izjavio da je u stanove nasilno useljeno preko 900 stanova i on je tada po tačnim brojkama naveo ko i kako je ušao nasilno i bespravno u te stanove. I onda šta radi ministarstvo? Donosi zakon, zapravo inicira, a Sabor donosi zakon o privremenom korištenju stanova, koji dozvoljava da se u stanove koji su prazni usele osobe kojima to ministarstvo dozvoli. Kad se taj zakon čita, on bi bio sasvim u redu. Ako je stan ispražnjen, zašto se mi smo imali tad već izbjeglice i tako dalje, zašto se neko kome je to potrebno ne bi smjestio u stan. Međutim, nažalost, to je u praksi funkcioniralo do nakaradnosti loše. I onda je počelo kad 92. Treće su počeli provaljivati u stanove, ovako vojni stanovi, srpsko prezime i onda ti provale, usele se. Ja sam bio u gardi, 93. tamo sam se bio skinija iz garde. A druga faza je kad su počeli paliti granate po Hrvatskoj, da su zapravo počeli ljudi u uniformama kružiti po cijeloj ulici i jednostavno obilaziti stanove. Iz početka se događalo to da bi ljudi ulazili u stanove koji su bili već prethodno napušteni, ali nakon nekog vremena smo počeli primjećivati ljude u uniformama da se ljude doslovno izvlači iz nekakvih portuna u ovoj ulici, van ulice. Ja sam bio na utakmici, onda se sjećam, došao je jedan susjed i govori provalili su u stan i tamo poslije utakmice bilo svita po gradu, a skupio ovih nekih parovi što su bili sa mnom u gardi u 4. brigadi. Došli ovdje, a ovdje sve razbacano po kući, njih je bilo 5-6 ovdje naoružani pijani. I onda smo neko vrijeme se raspravljali. Išača nisam se tija tu puno raspravljati s njima. I što se sad događa? Ljudi koji bi tako zatekli nekog u svom stanu ili bi ih izbacio ili ga, to su bile vrlo mučne situacije, njima je najprije na raspolaganju stajala ta tužba zbog smetanja posjeda. Ali, rekla sam vam, protupravnost mora biti jedan od elemenata. Stiže nam, ja sam je nazvala depeša, ali zapravo jedna bila okružnica sa Vrhovnog suda prema kojoj činjenica da netko ima rješenje ministarstva o tome da mu je stan dodijeljen na privremeno korištenje, oduzima tom činu karakter protupravnosti. Što je značilo da je čovjek koji je bio protupravno izbačen iz stana zbog toga što je imao tu kartu, lijepo smatralo se da je ovo uselio zakonito i ovaj bi izgubio spor. U tim stanovima su se radile čudesne stvari, od maltretiranja stanara do njihovog nasilnog izbacivanja, a borba, da tako kažem pod navodnike, za te stanove odnijela je više žrtava nego što je bilo žrtava u toku ratnog stanja u samome Splitu. Bili su više manje u dogovoru, svi znala se di se ko šta provaljuje i da ništa to ne poduzimaju šta su trebali onda pozakonski poduzeti. Naravno, oni su preko noći postali svi neprijatelji. Jednostavno, gumicom ih je valjda trebalo izbrisati i sad počinje jedna ružna politika. Naime, neki ljudi obučeni u te uniforme i u punoj opremi, ja kažem u te uniforme jer to nisu bili pravi vojnici, ja smatram, nego bi se samo obukli u uniformu, dolazili su oslobađati stanove. Iznenadilo me malo, nisam očekivao, pošto sam već bio u gardi i već to bila... Ali... A nije toliko to su ovi. Mjesto da su bili na fronti i branili svoja mjesta, onda su došli seljavati u tuđe stanove. To njima na sramotu. Nekome bi se od ovih koji su bili slobodni, a imali su nekakvu vezu ili čak uniformu, dopao nekakav stan, u pravilu krstarica, oni su imali centralna grijanja ili na blatinama i tako dalje. I onda bi oni lijepo rekli, podnijeli tužbu i rekli, nagovorili ili Republika Hrvatska u pravilu bila tužitelj jer je ona postala vlasnica svih stanova koji su nekada bili vlasništvo JNA. Ona bi u pravilu bila tužitelj kao davatelj stana na korištenje. Tužili bi nositelja stanarskog prava kao osobu odsutnog i nepoznatog boravišta. To je bilo 93. Onda sam 8 godina
živio po gradu, svugdje kao ovako beskućnik, po antikvarijatima, brodovima, nekim šupicama. 25 godina nakon toga još uvijek nemamo nikakve, imamo jako male rezultate, mi praktički ne znamo ko je sve deložiran, zbog čega, ni je li ko kažnjen zbog toga. Što znači da to sve možemo ponoviti sutra, preko sutra, sljedeću godinu, sljedećem ratu. Što nije dobro. I onda su uveli da se može otkazati ugovor o korištenju stana, dakle da prestaje stanarsko pravo svakome onome tko je sudjelovao u neprijateljskoj djelatnosti protiv Republike Hrvatske. Tada je sudjelovanje u neprijateljskoj djelatnosti, ali to je koliko mi se čini bi trebalo biti i danas, predstavilo kazneno djelo. A osnovni princip je da nitko ne može biti proglašen za počinitelja kaznenog djela ako nije proveden zakonom propisani postupak. Riječ je o članku 102a Zakona o stambenim odnosima, prema kojem stanarsko pravo prestaje onima koji su sudjelovali ili sudjeluju u neprijateljskoj djelatnosti protiv Republike Hrvatske. Dilemu što je neprijateljska djelatnost riješio je tada Vrhovni sud. Odluka o otkazu odnosila se po sili zakona i na članove obiteljskog domaćinstva stanara koji u takvoj djelatnosti nisu sudjelovali. Međutim, tad ponovo stiže depeša sa Vrhovnog suda, po kojoj nije uopće bitno da li je netko osuđen za sudjelovanje u neprijateljskoj djelatnosti, da je samo važno da tog nema, odnosno da je on otišao na teritorij zemlje koja je sada s nama u neprijateljskim odnosima. To se dakle odnosilo na Crnu Goru, pa možda čak i na Republiku Srpsku, dok nije kad je bila podijeljena, ili i uglavnom na Srbiju. I sad pod utjecajem takve recentne tada sudske prakse se događalo to da su otkazi mahom prihvaćani i ne kažem, u takvoj situaciji to je lako postajalo pravomoćno i posljedice su po te ljude bile stravične. Dolazilo je do situacija, recimo slučajno sam bio prisutan čak u mojoj zgradi, jel? Kada je jedan vojnik koji je trebao ući u taj stan kazao kako je nezadovoljan jer je stan mali. On je mislio valjda da su ti stanovi ne znam kakvi i onda on rekao nek drugi ulazi u ovaj stan, ja hoću veći i bolji. Dakle, mislim ono prosto neshvatljivo. Dođete i vidite ispred neke stambene zgrade grupu vojnika koji nisu dobro raspoloženi, naoružani su. Pitate ih šta se događa, kažu četnici su tu. Gdje su četnici? 7. kat. Ajde idemo 7. kat. Dođeš tamo na 7. kat, nema četnika. Ima žena od 55 godina, čer, njena, nezaposlena, nikakva socijalni slučajevi su i oko njih je 4-5 naših vojnika, a nisu ni oni ni u boljoj situaciji, nije niko bogat, svi su socijalni slučajevi, svima nešto treba i svi su loše volje. Meni su došli jedne noći na vrata, to je bilo negdje u 8. mjesec, u 1 sat noću. Koje godine? 93. Došli su na vrata, ja sam znala šta me čeka. Jer sam čula već za te deložacije i zvonili su na vrata, lupali da otvorim. Ja sam povila na špijunku, jedan civil i jedan gardista, čujem i još kod lifta. Ja kažem, ja neću da otvorim ova doba nikom. Kažem, mi ćemo provaliti. A ja onako ko hrabra, ja već ne znam ni kako se zovem. Ja rekao, vi pokušajte. Onda su otišli i kaže, doćemo drugi put. Split pamti da je negdje po nekim procjenama čak 2000 stanova nasilno iseljeno, odnosno da su njihovi stanari nasilno izbačeni i to po principu ideološke nepodobnosti, odnosno po principu da je netko negdje procjenjivao kakva je struktura stanara u tim stanovima, pa se uglavnom je tu bila riječ onda o vojnim penzionerima, odnosno o stanarima koji su bili srpske, crnogorske ili muslimanske nacionalnosti. I rekao mu je, čuj, sutra iseli iz stana. On rekao, neću iseliti. On rekao, ako ne iseliš, upamtit ćeš me. Naravno, ovaj je bio hrabar, nije iselio, ali mu nije trebalo dugo da mu u stan dođe vojna policija i izvrši pretres stana. I u stanu mu, molim vas, nađe neko oružje ili bombu ili ne znam, materijali i tako dalje. On je smješten, odmah odveden u loru,
tamo je bio mučen, ovaj se naravno uselio u njegov stan. Tada Republika Hrvatska, dakle koja ima zatvor u Lori, tuži istog tog za nekorištenje stana, za otkaz zbog nekorištenja stana, a on je kod njih u Lori. Naravno, kako je on u zatvoru, imenuje mu se staratelj, po onom obrazcu se sve lijepo završi, postane pravomoćno, čovjek izgubi stan, ga dobije i šta se ispostavi, sva sreća na vojnom sudu gdje je on trebao, dakle, biti osuđen zato što je sudjelovao u neprijateljskoj djelatnosti jer je navodno nađeno u nekakvo oružje ili ne znam nešto, tu se ustanovi da mu je to zapravo podmetnuto prilikom pretresa. Dogodila se situacija iz momenta gdje si poznavao svakog susjeda, da u principu poznaješ jako malo susjeda koji su se u jednom trenutku tu pojavili i zapravo pojavila se jedna stvar da si na neki način slutio da imaš na neki način građane prvog reda, to su građani koji su imali oružje u rukama i građane drugog reda koji nisu imali oružje u rukama. Kad su počeli maljevima i nekim šipkama lupati izmanka, pa puca je nosivi zid je puca. Šipka ispadne iz ležišta, ja je namjestim. Čerka nije bila kući, sin je bio. I onda kad su upali unutra, to je bilo. Agonija 24 sata je ta trajala. U mom portunu, moj otac koji je u to vrijeme bio predsjednik kućnog savjeta, je zapravo bio jedini u cijeloj ulici koji je, kada je vidio što se događa, zapravo organizirao je ljude da sami na ulazu u portun imaju po 2 ljudi, svako sat vremena dežurstva i da popisuju ko ulazi, ko izlazi iz zgrade. U slučaju da bi došli ljudi sa oružjem i nekoga htjeli izbaciti, zvalo se vojnu policiju i te stvari su se pokušavale spriječiti. I zapravo rezultiralo je time da zapravo u cijeloj ove ulici jedino je taj 13. portun gdje zapravo nitko nije bio na kraju nasilno izbačen. Pa zovem vojnu policiju, pa civilnu policiju, pa neće niko da dođe. Da bi na kraju vojna policija došla i kaže, gospođe, ako nas još jednom zovnete, mi ćemo vas izbaciti iz stana. To je trebalo, mislim, taj nekakav, mogu reći, navala tih stvari koja se događala, izbacivanja trebala, pa to je trebalo dobrih godinu dana. Sigurno je to trebalo dobrih godinu dana. I zapravo u jednom trenutku je to rezultiralo time da su očito nekakvi, ne znam, vojne ili prije paravojne formacije su bile iznervirane takvim statusom u 13. portunu i zapravo jednog dana su ljudi s oružjem došli na naša vrata i tražili su od mog oca da zapravo skupi stvari obitelji, da im predaju taj stan. Tada je zamalo došlo do oružanog obračuna, na svu sreću nije. Ti ljudi su taj dan otišli, ali su najavili da će biti odmazde. Onda mi jedan kaže da idem kod Miloševića traži stan. A ja njemu, mislim, ono sad otvoreno ću reći, izvinjavam se na izraz, rekao, jebote Milošević, idi ti k njemu, bliži si mu nego ja. Da me htjeo izbaciti kroz balkon. U jednom momentu je postojala lista nekih 25 ljudi koji su očekivali svaki dan bit će izbačeni stana, jel? Tako da praktički smo išli svaki drugi dan na neku drugu deložaciju, vidjeli šta se događa. To su bili ljudi koji su s te liste, jel? Međutim, to nije bila nikakva garancija da neko neće pokucati na vrata, da tako kažem, i reći imate 5 minuta, uzmite kesicu, spremite što vam treba, jel? Ili doći i lupit na vrata nogom. Nemaš zaštite od nikoga, ni policija. Niko susjeda se ne usudi doći. Treba djecu spašavati. Kaže, jedan mala dobra zajebat. Ja se bojala da će mi dijete napasti. A ja sam pripremila 2 litre petroleja. Poslije onog prvog pokušaja ispremila petrolej u sobu. Da oni ne znaju. Ja kažem čerki ujutru, kad se svanulo, ko čerko, idite vi dvoje dole kod prijatelja ovi. Jarko, ja ostajem, ja ne napuštam stan. Ona počela plakat, nemoj majko, ostaćemo i bez tebe. Znala ona da ću ja nešto napraviti. Ja sam imala namjeru prolit benzin po kući, zapali kuću i sebe i njih. To bi ja bila napravila da su mi djeca htjela otići iz stana. I ajde ispada iz stana.
Da, viđao sam ljude kako plaću i viđao sam nekakve kamione koje odnose namještaj i viđao sam tu gomilu ljudi u uniformama razno razni. Tada su uniforme, jako je bilo teško raspoznat koja je zapravo paravojna formacija, koja je vojna formacija. Split je u biti u Hrvatskoj drugi grad po veličini, ali on je mali grad. I u njemu se u biti sve zna. Ne baš šta je susjed jeo za ručak, ali otprilike se i to ako se želi sazna nakon 3 dana. Tako da je u Splitu se u biti za sve što se događalo znalo. I teško itko može kazati da nije znao. Svugdje, gdje nas je ko htio primiti. Živjela sam 6 mjeseci u sobici gdje nisam kao kuvala 6 mjeseci jer nisam imala di skuvati. A u trenerki sam spavala jer je WC bio 2 kata ispod u podrumu. Onda smo dobili stan preko Dalmatinskog odbora solidarnosti, našli su nam stan u židovskoj zajednici. Kod Židova dole i onda smo dole bili 7 godina, 6 godina i nešto. Tako da su čitave obitelji osiromašene i vi ste mogli tada po gradu vidjeti ljude kako prodaju inventar i imovinu iz svojih stanova na priručnim štandovima, što danas naravno niko ne voli baš da se sjeća, ni oni koji su to radili, ni oni koji su bili njihovi možda susjedi ili prijatelji, poznavali ih i viđali ih tako. Čistila sam po kućama, po ulozima, peglala, prala, imala sam jedno vrijeme pomoć iz Italije, koju je preko DOS-a smo imali pomoć, ovi kritični slučajevi u Splitu. Preko ovoga profesora smo imali iz Njemačke neku pomoć iz Bremena. Profesor Visković, on je organizirao nešto, pa smo imali 100 maraka iz Bremena, a preko DOS-a smo imali, ja i moja djeca, 200 maraka iz Borgotečina od organizacije Blažani mirotvorci. Dolazili su mi svaki mjesec na vrata i donosili bi mi spize i po 200 maraka. I onda sam prala po kućama, čistila ulaze, nastojala na neki način da djecu podignem, da ne budu gladni. Moja baka je naime ostala sama u također ex-vojnom stanu JNA. Njoj su također ljudi dolazi svakodnevno na vrata, tražili da se iseli iz stana i da im ustupi taj stan. Naravno, ona je jedna stara ratnica koja je prošla Elšat i sve, nije se dala tako lako izbaciti. Također je u trenucima dolazilo skoro do fizičkih okršaja između stare bake i hrvatskih vojnika, ali međutim nisu uspjeli izbaciti na silu. Doduše, 2-3 mjeseca iza toga se dogodila jedna stvar za koju je naša familija saznala tek malo kasnije, zbog čega zapravo ona izgubila stan. Najveći je problem bio u tome što su, ono što sam vam rekla, ljudi se zapravo plašili za svoj život. Plašili su se reakcijom, onda nisu od početka se borili. Kad vi na vrijeme reagirate, onda jedna se presuda ukine, pa druga, pa treća, pa prođe vrijeme, ali ste reagirali na vrijeme. Ali ako 5 godina ništa ne radite, gotovo je. A samo se to naši tumačili, nisi ništa radio i zbog toga nisi bio zainteresiran, izgubio si pravo. Međutim, treba ljudski gledati. Ljudi koji su zaista u situaciji da im je pametnije ništa mislim, u onom smislu pametnije za njihovo psihičko zdravlje ništa ne poduzimati, nego ići u nekakve borbe koje bi ih iscrpile. Na vratu je došao čovjek, djelatnik Ministarstva Republike Hrvatske i u civilu, ne u uniformi, bez oružja, sa aktovkom i rekao je ukoliko im ne prepiše svoj stan dobrovoljno, da će njezin sin biti poslan na prvu liniju fronte, da ga više nikad neće vidjeti i da će se jednostavno to dogoditi. Nakon toga je moja baka prepisala njezin stan MORH-u i otišla živjeti na Čiovo. Više ne živi u Splitu. 8 godina je trajala borba za stan. Ma kakvi je, šta je, ne znam. I na kraju preko OSS-a smo napravili dopis na Strasburg. Zakaže se deložacija, ne dođe vojna policija, druga se deložacija zakaže, ne dođe civilna, treća se zakaže, ne dođe doktor. I to bi išlo u nedogled i onda smo i u OSS-a doli pravnik njihovi prevoditelj, kaže napravit ćemo jedan dopis na Strasburg.
jer da su oni iz Strasbura poslali dopis, to sam poslije čula od jednih iz ministarstva, preko neke veze, poslali dopis na Ministarstvo obrane da je se obratila stranka s tim problemom, da je mole odgovor šta se dešava s tim stanom. I ovi nisu imali šta nego stan vratiti u 24 sata. Tako mi je stan vraćen. Inače, hrvatsko pravosuđe mi ga ne bi vratilo nikad. Eto, dakle, to su bile te godine koje su bile mučne. Mučne su bile najprije zato što je rat. Nitko ne može kazati da je lijepo živjeti dok su ratne situacije, ali mi se čini da u tome nije trebalo ni ovu grabež, ni ovo lišavanje osnovnih prava ljudi koji se zaista ni na koji način nisu ogriješili. Susjed isti onaj koji mi je javio da su mi upali u stan, mi je nakon 8 godina javio da seli, da nosi stvari i da seli negdje na Blatine i da će stan biti prazan. I onda sam ja organizirao zvao neke novinare da dođu to snimiti, Seminu Lončar i ovi, kako se zove, Miro Bogdanović. I onda sam ti to provalio lipo vrata, uselija, promijenija bravu. Novinari su slikali, navečer je bilo u novinama i nije me više niko mogao izbaciti. Eto, to sam riješio. Efikasno. Nakon 8 godina do duše, ali efikasno. Borila sam se za to stanarsko pravo isto 5 godina. Ovdje je susjed dao, koji je bio predsjednik kućnog savjeta, daje ovome što me izbacio iz stana potvrdu da nikad niko sa Danilom Zjačićem nije živio na predmetnoj adresi. I Ministarstvo obrane 5 godina osporava meni stanarsko pravo. Županija 3 puta piše stanarsko pravo, oni ga ospore zbog te potvrde. I onda su me pozvali iz Zagreba da nemam pravo na prenos stanarskog prava, jer da nisam živjela s mužom u zajedničkom domaćinstvu, da mogu stan otkupiti po tržišnoj cijeni. Ja rekao, gospođo, ja imam para za tržišnu cijenu. Ja bi ga kupila na Mejama, ne ovdje na Sučidru. Ja rekao, nego znate šta, ja sam ovako stara i bolesna i sjeda i nikakva. Rekao, pošaljite vi meni to napismeno. Vi ste najvjerojatnije čuli za neke slučajeve, jeli, da su ljudi uspjevali, ali to je na 1 na 100 slučajeva. Naravno, kad se malo situacija smirila, onda su mnogi htjeli to ostvari, ako im nisu prošli rokovi. I ako su to, da tako kažem, mudro vodili, onda su uspjevali. Ali svi kojima je prošao onaj objektivni rok od 5 godina od pravomoćnosti presude, nisu mogli ništa napraviti. Eto, ja znam da su možda imali neke veze i u ministarstvima, pa da su na taj način uspjeli vratiti, ali to nije bilo pravno. Nisam nikoga tužio kasnije za ove neke te odštete od države. To, šta ja znam, prošlo je dosta vremena, a i nisam bio ubijeđen da će išta biti od toga. Zadovoljan sam ovako, dobio sam stan, otkupljujem ga i vratio sam ga nazad. Sređujem ga koliko mogu i dobro. Što se tiče tih stanova koji su nasilno useljeni, nešto manje od 400 stanova, da tako kažem, je utuženo. Dakle, od ljudi koji su izbačeni iz stanova, ostali se nisu ili usudili, dakle, oni koji su ostali u Splitu nisu se usudili tužiti, tražiti da ih se vrati u te stanove, a dio je iz ovih ili onih razloga odselio. To su ljudi koji su godinama se sporili za nešto što je, meni se čini i laiku trebalo biti jasno da mu se tako ne smije oduzeti. I zato mi je ne malo, nego strašno mi je krivo da je pravosuđe bilo podleglo zapravo dnevnoj politici. I da se stavilo u službu te namjere da se onemogući ljudima koji su po njihovim kriterijima nepočudni da koriste svoju imovinu, da imaju krov nad glavom. Nisam vjerovala. Išla sam iz grada, kupila sam rezet bravu i ja kažem šta će sad biti ako sam ja nešto krivo čula, krivo razumila, sad ću ispad blesava. Jednostavno nisam vjerovala da se to događa.
Meni je to bilo nešto nestvarno, nepojmljivo. A prvo što mi je bilo, ako to bude istina, jer još ne vjerujem dok nisam došla ovdje, moja ćerka trudna i onda sam odmah mislila, unuče će mi se roditi u kući. I to sam odmah povezala s time, mislim, eto, uredit ću stan, uredit ću sobu da se moja unuka rodi. Tada sam znala već da će biti curica. I sad, ta mi je misao, mislim, to mi je, eto, doživjela sam da mi je ćerka trudna i da mi se dijete rodi u stanu. I cijeli stan sam sređivala, čistila, prala. Sve misleći kako će mi se unuka roditi u stanu. I onda sam ćerki rekla, neću da mi mala bude u Bosni rođena, u Bosni i Hercegovini, nego da bude Dalmatinka mala. Što je bilo s vašim sinom? Moj sin nije izdržao sve te pritiske i napade. Moj sin je bio veličanstven momak. Bio je matematičar, 3. u Splitskoj općini. Svira je gitaru, govorio engleski i njemački. Kompjutere je imao u malom prstu. Momak za 10. Sve ga je to slomilo. Slomilo ga. Obolio. Obolio je i nije mogao podnijeti više. Ja sam taj dan pripremala sam Božić. Doće mi one 2 sprema iz pizu kolače. Nikad nisam Božić spremala što taj dan. Kad sam se vraćala, hitna zavije hitna, nebesa para. Ovo je moj Vladimir. Ovo je moj Jablan. Ovo je moje dijete. Ovo je moje dijete. A vidite ga, šta mi je zgodan. Bio je krasan momak. Meko reče, moli Boga. Zašto da ga sad moli? Molila sam ga i za svog sina i za svakoga, i ko je u nevolji, ko nije u nevolji. Išla u crkvu i na hodočašća i sve skupo i sam, sve je bilo njemu posvećeno, pa ovakav kraj da doživim. Gdje je taj Bog i njegova milost? Otac pravedan, milostivan. Ja sumnjam više u to. 80% ljudi u zgradi su bili ovi novi stanari, uglavnom gardisti i to. Ovi stari su odselili, malo još stanova je ostalo ovdje. U zgradi da su stanari od prije. Sad se to uglavnom sve promijenilo, sad su nova postava, nova vojska.
Sada više nema oružja u rukama, navodno, ali ta podjela i dan danas traje praktički. Imaš ljude koji plaćaju više, ljudi koji plaćaju manje, ljudi koji imaju veće, koji imaju manje beneficije. Zapravo, mislim, nekako na taj gubitak ljudi se, u to vrijeme si se brzo privikao jer imao si druge stvari na pameti koje su te pritiskale. To je realno istina. To je realno istina, a te stvari zapravo globalno koje su se događale, odnosno stvari koje su se lokalno događale nisu bile vidljive nigdje. Tako da ako bi pričao nekome o tim stvarima, ne bi te shvaćao ozbiljno. Nije bilo nešto što je bilo ikome prebitno u to vrijeme. Ja sam rekao 100 puta, mene je bilo draže ići u Mostar nego na deložaciju, jer Mostar je bio nekakav privid nekakve logike, imaš neki rat, pa imaš neki teritorij, pa s ti ljudi ne pomire, pa će se ići, ili će dijeliti tu nesretnu zemlju ili neće. Ali manje više isto manje je bila ista je bila situacija i u borbi oko Portuna. Mislim, ako cijeli život živite za stan, taj stan vam znači nešto, znači vam puno, jel? Sa druge strane, u nekim geopolitičkim planovima, jedan stan znači koliko mastilo u kemijskoj, ne znači ništa, jel? Tako da, sasvim je normalno da to je jedna asimetrična situacija u kojoj čovjek koji gubi stan, gubi sve u životu, a onaj koga osvaja, možda osvoji, možda ga ne osvoji. Ne isplati se ginuti radi jednog stana. Valjda su se ljudi polakomili i to je grubo. Ja razumijem, svako neko se zaista ogriješio, pa lijepo ga osudi, pa ga zatvori, pa mu ga otkaži mu stan što god hoćeš, ali baš ne zato što ti se stan sviđa, nekog proglasi za neprijatelja. Jer tako, to nekako nije u redu.